ngaliso mjolisi khamba kahle mfowethu Ngiyaphila mfowethu ngingezwa kunena kamba kanjani hayi kushapho bhuti wami mfowethu kwenzakalani lana nizokwenzani lana mfowethu mfowethu njengoba selapha namhlanje bathi amabhinca fashion show uyazi ke nawe ukuthi nawe uphethe amabhinca uphethe ingezo lapho uphethe yonke into so namhlanje ngicabanga ukuthi nje abantu bengalendela umbukiso wokubona ukuthi kahle kahle amabhinca yini ilapho mhlawumbe sizoboniswa khona ukuthi amabhinca kahle kahle mawukhuluma abantu ethi amabhinca mawuhamba nje wobona ukuthi ibhinca into enje ilapho mfowethu mfowethu njengoba sibheke ku December mjolisi kukhona imisebenzi mhlawumbe ozosiphathela wona noma mhlawumbe sesokulinda ngonyaka ozayo no mfowethu ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi ubuke ngesinye isikhathi so insizwa ziyasina ziyadedelana njengamanje ngibukile mina njengomjolisi kodwa okubalekile ukuthi onyakeni lwesiyakiwo njengamanje lo ka2024 umsebenzi usuphelile e-studio yonke into isimile silini ukuthi nje iye kubantu ngendlela eyona mfowethu ugqugqumezela nje abantu mfowethu ukuthi bathenga umsebenzi wakho batshele mfowethu ababukele emakhaya ithube lakho mfowethu ngicabanga ukuthi mfowethu ngingathi abantu abaqine kakhulu lapha ku-online ngoba bayazi ukuthi ama-CD kunesimo sokuthi asiyalekha wona kodwa mangabe be-streama online umculo wethu bazokwazi uba uthole nje wonke jikelele ngoba ngalolu suku esobe sithe sikhipha ngalo usuka uzobe bewuthola ngalo online okubalekile ukuthi bengene kuzo zonke izitolo online Spotify, iTunes, YouTube zonke lezo ntolo lezo bazokwazi umculo wethu bewuthole bewustreame and then sobe sisijabula nathi nje ukubonga nje mfowethu kubahleli bomcimbi ukuthi nawe baqashe kulo mcimbi wamabhinca fashion show ungathini nje kubahleli bomcimbi mfowethu mhlawumbe mfowethu ngingaseze isolate abanye but ngibale nje abahleli bemicimbi bebonke ekuthenini mhlawumbe imicimbi emkhulu esike ekhona endimeni kaMaskandi abantu banokungibona ngikhona so ukubonga kubahleli bemicimbi ukuthi ngelinye ilanga bayakhumbula ukuthi kunomfana omncane oqhamuka phansi emzumbe kanjele kulisigodi okhona endimeni kaMaskandi so lokho kuyinto engiyithakasela kakhulu ukuthi lento engiyenza ukusho ukuthi iyadingeka ngoba phela hayi ngoba sikhona asikho sonke njengoba sila khona abacula kodwa bangekho but mina ubukhona bami buchaza ukuthi shuthi lento engiyenzayo i-recognize bayakhona ukuthi bayibone ukuthi ingakwazi ukuthi isebenzele labantu abasuke bebabamile ukuthi bazobuka ilapho mfowethu mbukeli wethu lapha emakhaya niyezwa ke insizwa iyachaza la nomjolisi insizwa esencane ke bafowethu eyasha ingoma eyadla umhlanganiso neyazi ubaba kaenze ingoma lemfowethu owaduma ngayo nale EP yakhe yokugcina lena mfowethu cha mfowethu siyabongela nje mfowethu umculo wakho sengathi abantu bangawuthenga ngiyathokoza kakhulu bafowethu mbukeli siyacela ukuthi ke lapho ke ni subscribe kule channel nicindezele nebell ukuze nizohlezi nithola ama notification njalo masiposta ama video siyabonga